angang si mana ako ki mana sangi basidi ba phorjon sangbu ya ti si magi angang gi su ma lai we ko hojipute haining de mana mayum da pau si kanam phongleram de ba mapa ka ri su mai su aran ba khar lai mana su san bu sang dire te mapa ma da hangam ba yai kana da khangam ba yai ba ko ado phaniam ne su se love is blind ne su hainari ni ko san ne le su ma adum haram ba yai ado de one day ma 19 to da mana mapa da lupa lising manga su ka pa me ba ko ba su mai to bro khopra kaina adu akhoi gi manipur history je manipuri the history of bad characters ne ba ai ha je ge manipur da ngasi sori ba se character si yaw da ba pham nai ba sing oi ba ko aduna masi mamang da ne ai ha je ge manipur da akhoi gi world war ne sorry British na manipur da la ga protected state na tham ba si da British se kamai tu la khim na nupi em gi hak tak te gi la khim ne ba ko ai wari do adu de gi hoji nupi em gi hak tak te gi akhoi gi SD recommendation bu khadri sineba masai masung da hajen indre aduna akhoi soiri ba se hojik siyam na lang ma tam si da national highway hang to bai khande moi IDP mayum khande moi government sem da ne ba moi pami se ka to moi government akhoi label ite ba khoi in mengdo akhoi praja di government label ite ba kai darka liti akhoi na praja na nungai na label ni pam jari se president ru leire natraga government lai ro akhoi da it make no difference to us ko parja moi na hajening badi akhoi na nungai na thambi ai bisine ba ko masri da akhoi yam haining de ba ko aduga masri da ma si angang gi double trip ne man chang di se nupi de gi lang dam thu gre ma se nupi si mana tau ta gwati da tholo nang gwati to na si akhoi gwati khang na ki bani gwati da ma chahi kya le min da ba yai da na ma tha ma adu di conspiracy ni na sai gita ni hai to conspiracy di adu yaw ra bani silai ta ma si angang si adu de gi ma si lang atopa lang amana kuki militants ki lang amu thu re da na ma lang ani thak pam phum di ma chang ge ru bane ba lang am lang thok pa nu pi du chu lang am thak sel ma lang thok am tre adu lang am do loi tre da am du na mu lang ani gi mar tre lai ni lang tu ma pun si du mang mane ba ko aduga tanja si de government sem da bagi wadi akhoi par ai wa khan wen ne par jane ka turning di ko ka turning badi leite ba turning point hai bu hojik ai gi turning point hoi badi ai gi haijar ga di national noi hang to pio adu manipur peace and harmony thamo adu IDP sing mayum halalu ai gi point di aduni aduga kuki sing na separate administration che moi tan university he moi haubadai na ngasi bawda adu hai ri ko masirei the government sem da moi point khara thangri dudi noi government sing ni su noi insurance han ire ga piu separate mission pi ne na moi demand le ri dudi ko moi demand yam le ri ba ade buffer zone ni sirei the kanamu sang bi adi supreme court ki judge book sang ya dre MP sang ya dre angang dinu buffer zone lan jule moi na dum lam hele nam khandoi ne ba angang se adu yam na khoi ste yam lu ri ba kuki di moi di tha ma le di speaker ma phang da ma ti ma sam lai adi loi khandoi ni yam pi palam ni man sang nim te dum khandoi ne ba ko adu de gi man permission nam lo ri tumin na sang lai ro kuki sara dum lai ro dana adu na drama na ai mai te ma sumain to ai sang je ra kya lu di ma do ngayu aku ngayu pu da nga ma yu pu gu ne ba kana ma dum de lo sel si ge do mo lo sing ge ne ba adu na ai yang kana haijening de akhoi gi militants marak ta su kuki ta su akhoi gi ta su mangai akhoi moi gi command control di group amana group de ka su command control tong na banati ma man tong ba manipur de ma man tong ba to bang hak ne ba ko aduna akhoi gi government chamber bi hauji ground reality mayam che yeng ga sem ga tamni ai gi turning point hai bu ai hoji haji gri duni yam ne sang na akhoi sidai di yam kan ngang su ngang ling de aduga hojik si akhoi manipur da akhoi si awaba hapchen film de lady ba ko masiri da government India government gi akhoi motive so khoi na khanga da bani adu gi manipur government ju motive khanga da ni akhoi parja sing sina na khara hai sing na ko wakhan khara khalaga akhoi si karamong da hingba ya ga da gi ko adu ga kamai to ra lei punji si hinga da gi to khoi na khanja batare dan akhoi mapi ma le tra ba lamja sara go mane akhoi manipur parjati ki papung karamai na ubi mahaki mihat chi isam chamba is a tragic incident, tragic murder or another turning point kamai than bini papung aina khwai pun mo pu khoram jeri amasung audience de le ba khoting makso ne ko non jeri asi halam da khoi gi lai khite ba imung manung gi adu dai na awaba condolence phongtok seri isam sam na harabada hojiki oiba angang
ꯃꯥꯏꯂꯝꯕꯝ ꯅꯤꯁꯤꯀꯥꯟꯇ ꯁꯦ ꯑꯉꯥꯡ ꯆꯍꯤ 38 ꯃꯨꯛ ꯁꯨꯔꯦ ꯃꯥꯛꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯏꯅꯣꯁꯦꯟ ꯑꯣꯏ ꯃꯥꯏ ꯃꯃꯥꯏꯗꯨ ꯎꯕꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯏꯁꯤ ꯐꯦꯁ ꯏꯁ ꯗ ꯏꯟꯗꯦꯛꯁ ꯑꯣꯐ ꯍꯥꯔꯠ ꯑꯅ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯣꯛꯏꯕꯁꯤ ꯃꯥꯛꯁꯤ इसम समना है मा सिपेट अखोई तगेल पाट मा ट्रेनिंग तौर प्लास्टिक से गुवाहाटी मा मतम खर तो नेपाल चही 10 मुक से तुम तौरपनी मादु गुवाहाटी दे लेरिंग मासी नुपी मचाजी याम सबना हजरबद थेंगनगी खोनगी न दुमाई लेरे अदुगा माउंदगी होजि नुपी मचाजी चही 10 निथोई तरोम दे मुहल्ले मोंदी याम सीनियर नि अदुगा मोइसे याम सबना हरबद एंगेजमेंट बो तौरबनी अदुना मार्च अप्रैल 23 द एंगेजमेंट तौरगा मोइ मेगी अखोई सी थौतोक सिलापदगी मोइ मैरिज की तो लेपखिबनेबा मोइ चाही मो अहु मु हेने खंगनरे मासिद मा चुआचानपुर थामु लेरगा थामु से तुमिना तुम लेरगा हौजिक अखोई गवर्नमेंट सेमनी आइना 26 जनवरी ममांग से सेमगनि कोटकिन तौर सिद मासिद अखोई ने हाइबदिंग अमते मासी पॉलिटिकल की इथन यारुंगदरा मनुदा अदुगा मागी हौजिकी निपी मचा सिगी मबुंग से मोई कुकी अचौबा अंडरग्राउंड मिलिटेंट्स की कमांडर मने सदुम हाई अदुगा इसम समना हाटपति नती मसी मसी मोटिव अमदि लेने मोटिव लेते नती असमाइन हालवाई अदुना आइन हाइजबरी टर्निंग पॉइंट से गवर्नमेंट सेम सेमदबदी अखोइने त हाइबा ngam नती होजि ओदे से मणिपुर सिचुएशन से द पीस लेत्रिदना मसी मैता हालगा गवर्नमेंट सेमनी आंगांग सिना विक्टिम ओइबति यारोय को अदुनतना होजि ओइदे सिचुएशन मणिपुर दा करम मोंग लाकनी हाइबदि कनासु हाइबा ngam नते मजी सेंट्रल गवर्नमेंट की मखाद लेरे अदुगा आंगांग सि समजम मना माना असि चंगुबसे अखोई मोइनदी कुकी सिना बफर जोन ने थमी मोइ संग पंपुगी आती हानसु सुमसी याम थोखरे मोइदे बु चंगुनदी मोइने लेमन थादरे बको अमबोरसु अदुना तंजासिका हेक चानकेबा दु थोए अदुगा मोइने सेंगबदी आंगांग सेंगदी चंगना मफम दे गुवाहाटी खंगदी करी खंगदे उनरमसु अदुम मोइ खंगना सानबद दुम उनब कयसु काइदि अदुना माकी लाइक थिबन मपासी मास लेहिद्रेतना ममा लेहिद्रेबको अदुना मसि मनाउसि लेबिसिदा मपानसु याम निंगमदबको अदुम फोंगी अदुगा आइन हजिद बदी महाना सिदैद थामु लेरुरगा सी थामु सि लेबि थाम नुमित अमनि गुम हेले अदुगा हजिता तौरगा मोइ ग्रुप ने त हाथ ने तुप्तन तौबसिदि मोइगी पॉलिटिकल की अखोइ सिदैते मनुंग द करी लेबनु हदुदि आई अंकन हाइजररोय अदु गवर्नमेंट सेमदबसिदि मसिना असि पॉइंट सिद सुई ओइरोइदि आई हाइजगे मरमदि हौजिकी अखोइगी मणिपुर दा पीस सबसिदि लेत्रिएबा गवर्नमेंट सि लाक्ट्री अदगी मोइ आईटीपी मयुम चंगद्री नेशनल नाव हांगतोक्ट्री असिना हेक्ट मा सिना हेता इशू मदि ओइबा पॉलिटिकल इशू मदि ओइबा याबा नतिएबा को अदुगा हौजिक आइन हाइजबदा मसीगी सी मासी पॉलिटिकल इशू नतना आंगांग सी पैसा सी यामना मा अकाउंट सी मा 60-70,000 मुख थाम फंगी मसी 1 करोड़ हेना मा ओंदगी हेना मागी मा अपोपतनसन फोंतोई मसी पैसा नुसागी अदुम सुवरम बयाय अदुगा होजिकी ग्रुप तनसु करम न फोंतोक्त्रिदना रेंसमि मोंग पैसा नुसा तालगा पैसा नुसा डिमांड मिसी याम हाट लेरिएबको अदुगा सुवरम बयाय हेबको अदुना पैसागी मरम थालिरा नत्रगा पॉलिटिकल की मोटिव थालिबरदि अखोइना होजि उरुदबनिना अखोइना खंगिबसि मीडियादगी अदुदगी वारी खरा सानबतैने रियल कनो अदु थोइबदि मागी सिनु हौकिबा माग कनो तो माग एंगेज तौरब नुपिसिना खंगनेबको मान हारिबा वीडियो थागलेबा खोलेबो टेलीफोन हारिबदि सेमजिन साजन सुवरमबै असुम सुवरमबै अदो रियल इशूदी हौजिक खंगबो ngamद्रेबको अदुगा आइना अरोइबदा हंतेकी फास्ट राउंड हाइजनिंग मती मसी पॉलिटिकल इशू मती ओहनबती फते
asi hai wafun chajira in losin jake Okay, Babung, thank you so much. Masi political issue, but it's not a political issue. Adu oihan baso fate have a wafum near to swim tang relator of Pasna, we give VGP Sugnu Mandal, give a pongdok, my cake, you tam give a motor that Katang relator of Petanjado Lozer Hadi, Akwe Messi, Langaxi Sem and the Vacanas, Sarangari, Batang, being Amatanka, Oivanidana, Masida, Semaning the group crana, Masisi, Taudochi, Quikitorpani, have a wafum say, Selay, but Adubu, Masi political gap, politically oiroi, Aduka political gap, relate to Tauri the Bini have a wafum Matambi, maybe. Mahaki pesanung shagi maram da adwai du da lautung da kan hat poidam be abo fam su thame mahaki hairiba nupi si Rishikantagi khangnei maga mari leinari ba nupi sigi maki mabung si achoba kuki militant group amage dugba phampai ba misa amakang haiba posu lei aduna sai matang ki deida akoi gi leiriba mogi MLA sing haigera akoi gi political gi sigi ground kano da di kanana masi handle tobun haiba wasi akoi gi adum khangna ba haita du mo phom amsu dum kleiri aduna basidai stay da akoi gi matam puna makta makoina separate administration with union territory aduga sigi talaga leita raga su mo statement sing gi tan ba khak thina tana topa sakar semda yawning da bagi wana ta tarak su demand am khak tum puraga chari matam asida aduna demand am khak pura tum chat pen sai matang te da akoina sigi marum da leiri ba whomsoever they involved to me sigi pot sigi handak ti gamen sem su kan langna rim da fit tawrok bagi jaga ama ka kalak na bagi dugum bagi kan wama ka process ama kan su yeng ba ya bra na tri haira kanda ngasai sidai political ki militant ki group ama ki PC gi mabung su oi bendana state chaungna relate pot nam khak lei bendana kala mai man he line chang ba ya be post na tam lei ta bendana ma pu thema ga nauraga convince taroga assurance ma piraga pusilam badi lei duri bendana swai sida pabung karmai na relate to holak pa yai ataka dum chumna dum ma ja hat po ina kan turning point am tak mari leina da bida dum exited पैसा खरा गिब ओरो अमा गिब ओरो दमाइनम लौबा यादोरिब्रा साइम तांग खतंग रिलेट तो हलक यार रे पाबुं कमाइन थम्बिनी ai aham dong ta hajeki ai wakhan da dine ai India government su blame tong ning de ko ko su blame tong ning de akhoi gi phamnai be chin chi kyam matik sa moi shoi bi de loi shoi re ne shoi ri ba si dai na han jan hai kre yam chang ai akhoi manipur shoi ri ba se ko aduna phamnai be sing sina parja gi khitang khalam le pa khitang khalam si point sila oi tab ne 3 May 23 si da ne nundang ni thok pa si de ne akhoi de leba force me to chelaga numitu da nong ni da lo sel ma ya police san bo thoi bu yam pik bam phum ni adu da lo sel ma ya ba ne ba lo chandri du ma na matik cha da tawri me ba ai haje ge ba ai India gi level de so ai function tong jare ko adu India ni le he de matam du da yam chaw whole India sai ni numit 3 days control tor ga kan do army quarter control tong jare ba manipur ki wo bi issue du ka sunati yam chaw bu issue do merik pi digi ma jaw bi to hogi bane ba ko angang sil mana akoi gi mana sangi ba sidi ba phorjon sang bu ya ti si magi angang gi su ma lai we le ko hoji pu de haining de mana mayum da pau si kanam phong le ram de ba ma pa ka ri su mai su aran ba khar le mana su san bu sang dire te ma pa ma da hangam ba yai kana da hangam ba yai ba ko ado phane am ne su se love is blind ne su hainari ni ko san le su ma adum haram ba yai adu de one day ma 19 to da mana ma pa da lupa lising manga su ka pa me ba ko ba su mai to bro khopra kaina adu akhoi gi manipur history je manipuri the history of bad characters ne ba ai haje ke manipur da ngasi sori ba se character si yaw da ba pham nai ba sing oi ba ko aduna masi mamang da ne ai haje ke manipur da akhoi gi world war ne sorry British na manipur da laga protected state na tham ba sida the British se kamai tu lakhi na nupi em gi hak tak gi lakhi ba ne ba ko ai wari do adu de gi hoji nupi em gi hak tak gi akhoi gi SD recommendation bu thadri sine ba masai masung da hain dre aduna akhoi soiri ba se hoji siyam na lang ma tam si da national highway hang to bai khande moi IDP mai khande moi government sem da ne ba moi pa mi se ka to moi government akhoi label ite ba akhoi in mengdo akhoi praja de di government label ite ba kai darka liti akhoi na praja na nungai na label de ni pam jari se president ru lai re natraga government lai ro akhoi da it make no difference to us ko praja moi na hajaning badi akhoi na nungai na thambi ai bisine ba ko masri da akhoi yam haining de ba ko aduga masri da ma si angang gi double trip ne man chang di se nupi digi lang dam thu gre ma si nupi si mana
tauta Guwahati da tholo nang Guwahati to nasi akoi Guwahati khang naki bani Guwahati da ma chahi kaya le min da ba yai dana ma thama adu di conspiracy ni ngasai gita jin hai to conspiracy di adu yaw ra bani silai ta ma si angang si adu dagi ma si lang atopa lang amana kuki militants ki lang amu thore dana ma lang ani thapon phum di ma sangje ru bane ba lang am lang thopa nupi du chu lang thak sele ma lang thok am tre adu lang am do loi tre da am tu namu lang ani ki mar kre lai ni lang tu ma phun si du mang mane ba ko aduga tanja si de government sema sem de bagi wadi akoi par ai wa khan wen ne par jane ka turning di ko ka turning badi leite ba turning point hai bu hojik ai gi turning point hoi badi ai gi haijar ga di national noi hang tok pio adu manipur peace and harmony thamo adu idp sing mayum halalu ai gi point di adu ni aduga kuki sing ne separate administration che moi tan university he moi haubade ni ngasi bawda adu hai ri ko Masih government siapa da moin point kena thamgri duti noi government singi su noi insurance han iri ga piu separate mission pine na moi demand le duti ko moi demand yam le ba ade buffer zone ni sire da kanamu sang ya di supreme court ki judge book sang ya dre mp sang ya dre angang dinu buffer zone lan moi na dum lam hele nam khandoi ne ba angang se adu yam na khoi site yam lu ri ba cookie di moi di thama le di speaker ma phang da ma te ma sam lai adu loi khandoi ni yang people ni, mana sangu nimte tum kangui ne bako, ada lagi mana permission yang mulai, tu mana sangu lero kuki syarat mulai rodana, ada nak mana, ai mete macam main tahu ai sangu je kerja di mana tu ngayuk, aku ngayuk pada ngam yuk pukul mana ba, kerana macam tu lo sel sikit tu malu sendiri mana ba, ada nak ai yang kau nak hajar ningde, aku ini militants mana tu su kuki tu su, aku ini tu su mengai akoi moi ki command control dia group mana group mte kasu command control tong na banati ma man tong ba manipur di ma man tong ba to bang hak tene ko aduna akoi ki government chamber bi house ground di leti mayam che yeng ga sem ga tamni ai ki turning point hai bu ai ho hai jigri duni yam ne sang na akoi sidai di yam kan ngang su ngang ling de aduga hojik se akoi manipur da akoi se awaba hapsen film de lady ko masiri da government India government gi akoi motive so koi na khanga da bani adu gi manipur government ju motive khanga dani akoi parja sing sina na khara hai singna ko wakhan khara khalaga akoi si kara mong da hingba ya ga gi ko adu ga kamai to lei punji si hinga da gi to koi na khanja batare dan akoi mapi ma le tra ba lamja sara go mani akoi manipur pa jati ai wafam jaijar lusin jagi okay pabung yam ngai je pabung hujik se santi laihan ba hanjil halak pasi am namak dakar le need of the hour oire duna yam strong oi ba representative government ama yaudana haitare makoi la aga su thodok ba hong ba difference lai ru de bagi pot oi tara gadi makoi yaudana di lasting peace manipur de achieve to banga moidra huji karam ba hiram dagi popular government sem je hairaga hai sem drain la lauraga su ngam drain lauraga su lasting peace sida mani state install tong na beda makta min se ampok leitra bra masi purak pasung ngam maroidra la aga na kari ahena hong purak turiba kamain tham biningi pabo hujiki government su India government su tawtre manipur government tawtre paja akoina pula punjalaga akoi unity am thamaga akoi manipur che stand number 1 identity ma akoi chem tam apex podium chem ga du ini kaino akoi paja sibo akoi sana pot do lai phati bi ro moina government India government has moi tong to ya bro manipur government gi matik sa phon na sin tong to ya bro moi MLA sing se turning point bo ai haje ge ne mo MLA le sin loi design to hayeng te design to ngasi to that is the turning point manipur society the peace and harmony adu loi ne design to ra central government makha le moi ne tong to buria ya bring se ba akoi to ji marat ne hoji le se India government le manipur government gi MLA me am karim to mi ju karim to di moi design to nan phai ba moi they must moi thamoi do pala di resign to go tabni tago war se kuki ge mai te ge tori se masi moi na de free oi ri ko one side ne India government le re manipur government le re singno smai to de ba refree mo refree jing ja akoi lo sen ge refree akoi darkar le akoi sing ne jani na mai ge tabne ba moi India government yo no manipur government yo no akoi ko kuki lo sen ge na madu di ye ge na adu la ka ne ba madu point nam la ka tabni ko adu ka sinu hawkip sine loin ma khangi ko ma si is a man bloody witness ni ma ne loin kham ma ne sanari bani ma se kauraga sir ma kano to godam ni adu ngasi corruption gi lang da manipur government thu bne ko
manipur da MLA le si corrupted oi ba amat hayu ne ai ngak se kien ge ba ko corruption oi da corrupted oi ba ambu yaw bra ba moi sumba matik cha da mayam si da moina india government ko usita ba ne ba manipur ba ja usita ba se moin usilan da ba ne ba ko aduga mamang da hat ki ba mayam de ju ngasi kanan se action lo de hauji akoi manipur se manipur melting pot ne ba akoi si manipur si melting pot ne hauji akoi si manipur si melting pot ma si khang asa ban tham ga mi se adum to ne ma du khang asa mamai da jing ga dab ne akoi na khang ni ko mo hijin ta re da na ma du yeng ta re da na adu khwai din nuai ta ba na hauji imphal le re da ne ai no hauji la ko de ayum ni la ko de hauji mila tori function mayam am to le ba ko hauji si lai da angang si kana su khan bu na ti nungai ba na awa ba thamoi pan da ba si masi nungai te ba manipur de thoyup khudi mak se every person must be concerned what is happening in manipur ko madu khan de ngi manipur da ka shula we ba masi khudi mon khan ge da ba ni ai si we na te manipur da ngasi thoi ba se every person must do his duty ne ko maduna akhoi gi thaina mamang ide better lo trafal ga dhari duni I expect every person do the load kan na haji baduni aduna manipur da ngasi peace work ki akhoi no wade ti parja na taw da bne bauji parja akhoi ji bhap ta ga da bne ko aduna aina haijaning badi aroi bada india government na ngai ba se akhoi parja ki civil war si tare ko adu civil war ma thola ga akhoi si moi ga ching hauji kano chongnap tare dana aduga government same the baki we are not concerned what it is I mean about the forming of government we are concerned about the opening of national highway and let the IBP go their home and will akwai the free and thado bako masi akwai Indian army waro any army waro world gi da akwai parjan unity le ta ko songna bangam ngani wapon se akwai parja se akwai thauna wale moina India government haidari paisa sing se akhoi lo sanna bagini ko lem na phangati paisa lem na phangati akhoi boiler dau na ne parja si boiler ron gre ba okay ko kaungi yen moi tre ba kaungi yen wo yo ko boiler wo kno okay ko aduni ai wafam jai lo okay babu thank you so much yam phaja perform thambire akhoi na kawri da basi strength of the people praja mayam gi apun ba pangal thongna ma lairi ha basi masu akhoi si post masu lairi aduna hojik se political stability handilak na ba hona matamda swai gi sida popular government semna ba sida form torok na ba mayam ama akhoi gi sida kulang lang dana pana dana matam pana thu matam ne sema agadra kholadra ina mayam tongre aduna hojik langni basi citizen singi safety protection of citizen safety natre haraga political authority me stability ma masida establish tawdo ani se which is more urgent kanana hena topum thu priority se kadai da chat khrege ha bo hang sim